Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, turabasuje nizere ko mumeze neza cyane muri rusange nk'ibisanzwe n'amakuru y'imikino aba agezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Wawe wamaze gukanda subscribe turagushimiye, nawe utarakanda subscribe please kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru y'imikino aba agezweho. Tuba dukomeje kugenda tukudondosha gahoro gahoro hano ku muryango mugari wa Sport Galaxy Rwanda. Muri sport tuba tuyoboye dufite amakuru menshi abagiye atandukanye mu ma equipe yanyu. It's better ko rero ukanda subscribe tukajya tubana muri rusange. Reka mabwire ko muri uyu mugoroba muri kano kanya tugiye kwa tuganira kuri transfer news. Amakuru ya transfer akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda, by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club. Ni ikipe irimo iravugwamo ayahe makuru muri uyu mugoroba agezweho. Ndaza kukubwira ko muri bamwe mu bakinyi b'abanyamahanga ikipe ya APR Football Club irimo irifuza ndetse ibiganiro byabo bigeze kure, bamwe bamaze no kuba basezera ku ma ekipe yabo. Gisigaye nuko bahita baza mu Rwanda gutereka umukono ku masezerano. Abo harimo uwitwa Jules Keita Abdoulaye, uyu ni umunyagine Conakry. Harimo kandi uwitwa Godwin Odibo ndetse n'uwitwa Chidiebere Nwobodo. Uyu Chidiebere Nwobodo muri kano kanya niwe tugiye kwa dukomozaho. Uyu musore we ngira ngo mwabonye video ari mu gihugu cya Tanzania, ngira ngo muri no kwibona iyo video. Nibwo umusore Chidiebere Nwobodo umunya Nigeria yarageze hariya mu gihugu cya Tanzania muri kampa aho ikipe ya APR Football Club iri gukina imikino yayo ya Sekafa. So meze neza cyane, ndaje ngo tube tumuganira muri rusange turebe uko byifashe muri rusange nk'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Mumbwire muri comment muri kwishimira gute uburyo ikipe ya APR Football Club iri kugenda isinyisha abanyamahanga. Hanyuma ese niki muri gukunda, niki mutari gukunda muri rusange mubona bagakwiriye gukora kugira ngo ikipe ikomeze kwiyubaka mu buryo bumeze neza bugezweho buri modani, nyine buzabafasha guhanga muri ama ekipe agiye atandukanye muzagenda muhura nayo muri rusange. Kuri Sport Galaxy Rwanda tubagezaho amakuru y'imikino ariko tukanasesengura namwe mugatanga ibitekerezo birumvikana. So nagutinda rero reka nkubwire ko ikipe APR Football Club yamaze kuba yumvikana n'umusore Chidiebere Nwobodo. Uyu musore yakiniraga ikipe ya Enugu Rangers cyangwa se Rangers International Football Club. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho nk'uko iyo foto muri kuyibona, uyu musore akaba yamaze kuba asezera ku mugaragaro bidasubirwaho, confirmed officially, yamaze kuba asezera kuri ikipe ya Enugu Rangers mu magambo rwose menshi cyane yanditse yuje icyubahiro ndetse n'urukundo. Ubona ko nyine yakundaga iyi kipe ya Enugu Rangers ariko bibaye ngombwa ko ayisohokamo. Rero ubwo rero yasezeraga kuri iyi kipe kuva kuri staff technique, ku batoza, ubuyobozi ndetse n'abakinnyi babanye muri iyi kipe ya Enugu Rangers. Aravuga ati mbivanye ku mutima ndabashimiye buryo twabanye, mwaramfashije, nawe igiyeho byinshi cyane cyane ku buyobozi bumeze neza, buyobora ekipe neza, ubona ko ari ibintu bitanga icyizere cy'ejo hazaza. Abakinnyi twagiye dufatanya muri byinshi, tugafatanya mu nsinzi ndetse naho twagiye tutitwara neza twari kumwe ariko twakomeje kugenda tubikora. Ati uyu mwaka twatwaye igikombe, byari byiza, ni ibintu nzahora nkumva. Ati rero bibaye ngombwa ko nkomereza urugendo rwanjye ahandi, aho nta handi rero ni mu ikipe ya APR Football Club, ari naho ngira ngo twitseho muri kano kanya. Ubwo rero uyu Chidiebere Nwobodo yamaze nyine kuba asezera kuri iyi kipe. Uyu musore rero araza mu ikipe ya APR Football Club, igisigaye aba yarateretse umukono ku masezerano kwa ko yageze mu ikipe ya APR Football Club kuri uyu wa mbere nibwo yasanze iyi kipe muri Tanzania. Yaraje aje gusinya, yafashe indege yumvikana, biravugwa ko amakuru nakabuse neza cyane, yafashe indege biteganyijwe ko araza i Kigali agahura na chairman
agatereka umukono ku masezerano byose bikarangira na contract byose bakabyumvikanaho n'umushahara bazajya bamuhemba. Ariko kubera ko chairman nyuma yo kuvugana chairman warizi ko ari Kigali atajyanye na APR abaremi barenga sanga araza guhaguruka nawe ava i Kigali yerekeza mu gihugu cya Tanzania kujya gushyigikira ikipe no kureba uko ibintu byifashe muri rusange aho igeze muri kimwe cya kabiri. Avuga ati ikipe yanjye ishobora gutsinda ikajya kuri finali, reka rero izakina umukino mari rwose n'umukino uzaba kuri uyu wa gatanu. Chairman rero yarabirebye aravuga ati aje Kigali ashobora gusanga nagiye muri Tanzania cyase ndi mu myiteguro bigatuma nabona umwanya wo kumusinyisha ngo tube twasinya. Ati rero ibyiza fata indege izaguhagarike mu gihugu cya Tanzania usanga abandi nanjye nzagusangayo niho ibintu byose bizabera. Nuko deal imeze. Chairman aragera mu gihugu cya Tanzania yakira ekipe anayiferesta ahita kandi akubita asinyisha akubita nyina amasezerano y'imyaka 2 uyu musore Chidie Bernuobodo. Ni ibintu biraza ko bimeze neza cyane mu gihugu cya Tanzania. Nuko diru byifashe muri rusange. Chidie Bernuobodo ni umwe mu basore beza b'abawinga bafashije ikipe ya Enugu Rangers kwegukana igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka. Umwaka ushize nabwo bari bameze neza begukanye igikombe banatwaranye kandi igikombe cy'igihugu Nigerian Super Cup. Urumva ko rero ari umwe mu basore beza cyane bafite imbaraga bakiri batoya. Ni umusore ufite imyaka 20. Urumva ni umusore ufite imyaka 20 aracyari muto cyane. Ubwo rero nakabuza navuga ko APR iraza kuba ikoze deal nziza cyane muri rusange. Nicyo naba mvuze kuri uyu musore. Ubwo undi utegerejwe ni witwa Abdoulaye Jules Keita umunyagine Conakry, nawe wakiniraga ikipe ya AS Kalumo Association Sportif de Kalumu yo muri Guinée Conakry nyine. Niyo musore witwa Abdoulaye Jules Keita yakiniraga. Ubwo shampiyona yabo biravuga ko isigaje imikino 2 nawe azahitaza mu gihugu cya Tanzania. Niyo byose bizabera kuko APR iranateganya gukorera pre-season igakorera camp iri prolonge. Ibintu byose byayakariho bizabera rero no gusinyisha bano bakinyi basha niho bizabera. So nayo makuru naba mbahaye kuri bano bakinyi basha. Ariko witwa we Chidie Bernuobodo nuko bimeze kwa yamaze gusezera kuri ekipe ya Enugu Rangers. Nta kindi bisobanuye bivuze ko ari umukinyi musha w'ikipe ya APR Football Club bidasubirwaho. Ubwo rero reka mbabwire ko mu kanya gato ikipe ya APR Football Club yasozaga imyitozo. Ni imyitozo bakoze ikomeye cyane. Umutoza yakoresheje imyitozo ikomeye cyane kuko bitegura Al Hilal Omdurman ikipe ikomeye. Ikindi kandi bari muri kimwe cya kabiri bivuze ngo nibagomba gufeka ikipe yariyo yose bahuriramo. Ubwo rero imyitozo ekipe yakoze ama ekipe 2. Umutoza bakinisha Deka 11 ku ruhande n'abandi 11 ku rundi ruhande barakina. Nta kindi cyari kigamijwe n'ukurebera hamwe ese nabahe bakinyi bameze neza cyane bari tayari ko twakomezanya uyu munsi muri imyitozo no ku myitozo yo ku munsi weje mu gitondo na nimugoroba tukazaba aribo twifashisha ku mukino ukomeye cyane tuzaba dukina n'ikipe ya Al Hilal. Iyi ni ikipe umutoza Dajkonovic yavuze ko ari ikipe yararwaye yarategereje ko atomborana nayo akayipima muri rusange, kandi mu kuyipimaho akavuga ko agomba kwitsinda. Hakavuga ko niyo ekipe agiye guheraho yipima ngo arebe urwego rw'abakinnyi be bari ku ruhe rwego, ni iki cyo guhindura, ni iki cyo gushiramo imbaraga kigakomeza kuri ritime kiriho. Ubwo nawe birumvikana abakinnyi bameze neza n'abatameze neza. Batameze neza biravuga ko azahita akora statement isaba ubuyobozi bwa APR guhita babirukana bakamuzanira abandi bakinnyi basha. Ntabwo yifuza abakinnyi bamukorera amabara kandi atari cyo cyamuzanye, ugasanga urwego rwe rutangiye gushidikanwa.
ubwo rero nuko ibintu bimeze. Imyitozo rero navuga ko abakinnyi bose bari bayirimo muri rusange, yaba abasanzwe muri APR n'abanyamahanga bose bari bahari. Ubwo rero ikindi cyagaragaye mu myitozo, bakiriyemo nyine abakinnyi basha New Lions. Bavuze bati uyu munsi turakira New Lions mbere yuko dutangira imyitozo. APR rero ako kavido muri kugenda mubona ni uburyo abakinnyi basha guhera ku umutoza we bamuhaye icyubahiro, baravuga bati wowe ntabwo twagukubita mu mugongo cyangwa se ngo tugukubite ibicupa mu mugongo, uri umuntu w'icyubahiro kuri twebwe, uri boss wacu, urumva. Ariko ku bakinnyi bandi bashasha barimo ba Elius Wane, barimo ba Mugiraneza Frodouard, barimo ba Richmond Lamptey, ba Mamadusi, ba Sedus Dauda, ba Tuyisenga Risene ndetse na Babyiringiro Gilbert, bagiye n'aba Muzungu bagiye baca mu ruziga, muri kujya mubibona hagati y'abakinnyi bahasanzwe, bakagenda babahikaze babakubita mu mugongo. Muri rusange cyo bita kunyuzura, ndyanga icyo kintu nta muntu utakizi. Yo wageraga muri sogonderi kabisa barakunyuzuraga abandi banyeshuri uhasanze. Ubwo rero nuko abakinnyi basha APR bagenzi babo babakiriye uyu munsi mu myitozo. Utuntu tugiye dutandukanye twabereye muri iyi myitozo y'ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club. So ubwo rero bakunzi b'ikipe ya APR Football Club, uyu mugoroba ndayango tuganire ku kantu kamwe. Ikipe murayibona gute muri rusange kugeza ubu ngubu hayigeze ku bakinnyi, impinduka yagiye ikora, murayibona gute? Kwanza duhere nko ku mukino bazakina n'ikipe Al Hilal, murayiha ikihe cyizere muri rusange? Ubwo rero ikindi kintu nababwira nuko umutoza Darikonovic yavuze ko abakinnyi be muri rusange bagenda baza bamenyerana gahoro gahoro, ati ibintu ni step by step, ntabwo wabyuka ngo bihite byikora, bisaba guhozaho mu myitozo ndetse no mu mikino igiye itandukanye. Ati naho ubundi mfite abakinnyi beza kandi bazatanga akazi gakomeye cyane ku ma ekipe. Ubwo rero nuko ibintu bimeze muri rusange muri iyi kipe ya APR Football Club. Niyo makuru navuga naba mbahaye muri kano kanya, kandi nizere ko mwanyuzwe. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, bakunze APR Football Club, mukomeze gukanda subscribe, amakuru yanyu ya ndani, akantu kose kavugiye muri APR nahandi muzajya mugasanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda. Niba rero unyuzwe kandi wishimye no kumva amakuru ya APR agezweho yizewe kandi atariho vumbi, kanda subscribe hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Turabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.